Bangamashumi lamane nakubili labagacele etikhundla tekufuna kuba setinkantolo letiphakeme telukhetho tekuncintiswana kanye naletinye kulelive. Ngekusho kwa-Judge Luleka Flatela uthi shaya sifuba ngokuniketa abantu ubulungiswa. Watakha ligama lapho bekabitwa khona ngade people's lawyer ngesikhathi kunembhikisho fees must fall kulelive. The activists, as I know them, they are the ones that are balancing the rights well and are not afraid to go to where others are afraid to go. So I think all of us should be activists all of us should be activists, especially then in the land claims court. Advocate Holland Mnyuta ukhulume kabani ngesipiliyoni sakhe enasone ukuthi kungani afake isicelo sekufuna kuba lijaji engalo lephakeme yase-Gauteng. Uvele lekhomishana letebulungisa lapho abutwe khona ngeminyaka wakhe ngemvuvo bakhe nalokunye nje. Ludzaba lolushintsho nekulingana kutebulungisa luchubeke njalo nekuba ngundzaba mlonyeni kulolu hlola lwemsebenti etingalo letehlukene kulelive. Holland Mnyuta. Exceptional about me is my vast experience. I also know that one of the white males, and the JP can confirm that, Judge Farid is retiring at the end of the year, and Judge De Vos is not far away from retiring. So I have lots of skills, particularly if you look at my experience criminal court-wise, and there will always a need for experienced criminal law presiding officers.